E te iwi kei te whakanuia te whakataetai kuti hippie golden shears ki te reo o te Wairarapa i te wiki nei. Hei tā ngā kai hautu i te kaupapa, koe nei te tau 50 o tēnei whakataetai. Hioi ko ngā mea rereke i nei nei, kei konei ngā toki kuti hippie o te ao e pakangāna mō ngā taumata papatū, ka taia hoki e te tangata, te uhi pēti ki runga i ngā kai kuti i te TAB. Nuku atu i te kotahirau ngā kai whakataetai kuti hippie kei te whakapau wera ki Wairarapa mo te honore toa. We've wanted to celebrate 50 years, so we have a veterans event, or we've had a veterans event, 3 grades. We had a wool handling, a 55 to 64 and a 65 plus. Ka mihi ake ki te me ki ngā kai whakahaere e kaha nei rātou te kukume e te ao. Me ki te ao katoa ko tai mai ki konei ki tēnei o ngā whakataetai. Tētahi āhuatanga hou kua uru mai ki roto o tēnei tūmomo whakataetai ko te peti moni kei te whakahaere te TAB. Kia kitea ko wai kātoa. No. I'm not a betting man. I don't bet on anybody, but I think David Pagan might be having another toss at it, him or young boy Kirkpatrick. Ko te kia ngā kai hautu, e hara ko ngā kai kuti hippie anake, kei te whakataetai mō ngā tohu toa. Kei kone anō e tuku wera ana o ngā piri ho e ngā rōrapu. Mea kei te whakaro hia e au tēnei wā, ko te tipua nei a Rawiri a rā David Pagan. Ki atu rā hau he tipua. Ko ai kei ko atu i tēnei o ngā uri o tūpare toa. Tūpare toa ko tai mai ki tēnei o ngā whakataetanga. Hei a pōpō ko ngā whakataetai whaiti. Hei reira ka kitea e te motu. Ko ai te toa kuti hippie, ko ai mā ngā toa mo eni o ngā mahi. Joe Glenn, Te Karere.